Kotiranje je označavanje mera na tehničkom crtežu. To je upisivanje stvarnih mera, to jest dimenzija delova nacrtanog predmeta na tehnički crtež. Mere se unose tako da daju najjasniju predstavu o obliku predmeta. Sve kote na jednom crtežu daju se u jednoj istoj jediničnoj meri, bilo da su to milimetri, centimetri ili metri. Kada se mere daju u milimetrima, ispisuje se samo kotni broj, bez jedinične mere, a kada su mere date u centimetrima ili metrima, treba naznačiti jediničnu meru. Mere na crtežu unose se pomoću osnovnih elemenata kotiranja, a to su kotna linija, pomoćna kotna linija, kotni broj i kotna strelica. Kotne linije sa strelicama služe za označavanje mera predmeta. Pomoćne kotne linije ograničavaju dužine koje se kotiraju. Normalne su u odnosu na kotne linije i prelaze preko njih 1 do 2 mm. Kotne i pomoćne kotne linije izvlače se punom tankom linijom. Strelice označavaju domet kotne linije. Dužina strelice treba da bude 4 do 5 puta veća od debljine kotnih linija, a širina strelice treba da bude 2 do 3 puta veća od debljine kotnih linija. Kotni brojevi ispisuju se na sredini kotne linije, malo iznad nje, ne dodirujući je. Ako se na mestu kotiranja ne vidi da je deo valjkastog oblika, ispred kotnog broja stavlja se znak fi, koji označava da se radi o kružnom prečniku ili predmetu valjkastog oblika.